Evo upravo sada se prolazimo ispod starog mosta. Kako vidite gore, evo naš je Ferid sprema se na skok ovdje, lastu koji će izvesti samo specijalno za građane i Sidneja. Znači sve je spremno, vidite gore kamere su postavljene, znači Ferid vrši posljednje pripreme za skok laste u Sidneju, u zaljev Sidnejski. Evo još jednom da bacimo pogled na ovaj čuveni most, jeli, i našeg Ferida. Gore, evo vidite kako idu kamere, gore se postavljaju, jeli, ljudi, već sve je to tu spremno za taj skok decenije, jeli, sa ovog mosta. Želimo puno sreće našem Feridu, još jedan uspješan skok lastu, da padne u vodu, a da ne pokvasi leđa. Kaže da će i Išo naš doći ovdje da potvrdi vrijednosti dervenskih skokova, poznati u svijetu i jedinstveni. Skok će se izvesti negdje poslijepodne, a ja ako uspijem doći na snimanje ovoga skoka našeg Ferida. Evo još jednom Opera House. Nisam mogao doznati ime čovjeka koji je lijepio pločice ove keramičke gore na ovome na ovoj Opera House. Eto, toliko od Sobere da zna da se čekam. Ja ne znam šta je s Damirom i Salemom. Ja sam izvedio i karte za bodanje ovim brodom Sober. Gdje vidiš šta je snimao, će on dolaziti ovdje u Australiju da pjevamo ove dervenske pjesme u ovoj operi. Ako se ti čuješ sa Damirom i Salemom, pa molim te mi javi, da ja znam šta ću, hoću ja karte zadržati ili ću ja morat karte vratiti za ovu vožnju ovim brodom. Ajde Sobere, budi dobar pa saznaj nešto više o tome.